Pangaratano enene ni ukuyirwa kirwangirwa kithomo Kenya kuma kiwagi bwambete che kithomo kiotheri na inyotirerwa kwa ingi wita kiwagi boilasi BBA ya alimu na aritwa baikulukira Kenya mara meri nambiriretie kwithire kiumira ni thirikari ikionekana kwithire kithetera. Rais Ruto, minista wawe wa kigina na wa kithomo ibethirite na kibarua kwithira bakitheria miario ya mbandi aikuwa ati utembete che kuana irio witithia mbere kithomo kiotheru. Kaitenio kau wagi boilasi inyabu ibonekete kwithira bukitharikirwa kithirikari ya Kenya Kwanza hinya kethira mbete che CDF ichithiritwe irio ikirikanwa thirikari ni ria kuwa ringi ititana mbere na kwithira ikirira bierio bya kimthiuru ikiuria kira kinene iki kethira thirikari ni rutaniritie bwa kwana kwithire kiombithia kithomo thiuruni ya Kenya. Thirikari ya Kenya ni rutaniritie kwithire kiombithia kithomo arikana kwithirwa kiaraniria batwe okulukira namba yetu SMS tena marinio 23578 kana ki Facebook yetu Wero TV na tutwatiri tukwithira tukithoma imwe cia ntomiri achia kuya yamwe yaira tukuthuranirite utukubwerwari. We are not going to allow anyone to play around with free basic education. Thirikari kumenerwa nonto bwa kithomo achiari ba skuru ya mbirikene kubangania makethore ilasi na bioro bya skuru bya Antone acheke thirikari ikionekana obateanilia. Aremi ba mayani mechimekoro kuwa batete keria kwa mukira mareja nthi ya bonus mwaka yoba kiwa kwinerekeria baregerete obisine. Na twakuretera gichunje kia bithetu kia ronorwa mwanya ekuru kuthara siasene. Iboya no tuboko na kanya gakwatana abatu kiendeto chieto chia Wero thaa 3:30 onibeto awini wa Kinyeru mwana leto mathithio tukubwerwa ripi imorin akiremi ya iyo tukuthuranirite. Kiama kia PNU kimeneretie thirikari no ntobwa ntumiri yo ya wachia mbete che kulwamira kithomo bawete botebwera buru thirikari ya Kenya Kwanza uteanilia mibango yetu mihira yambiriritwe thirikari kuloko no ya kimuriko ntobo mubunge wa Kiharo Dede nyoronoretie thirikari kwithire chenchia mulwamo ne nyankuloki kwithira bakire kere mbete che mabataro ke maskuru akiwa skuru ira nyingi ni rumiritwe imarando ya marito. Antoni Kathenyaga tuambiririe ndeto chietu na riboti iyo. Na nyumia Rais William Ruto kuumiri na utetera thirikari yae na kwirithia thikathi na mbere gutigira na bakenya ne bakona kithomo gwitukira mubango wa kithomo gitina mari a Kenya nkura ni bathite na mbere kumenile thirikari ya Kenya Kwanza ni mubango no kwa kunyia mbesa kiri mubango juu na ule wa mbilo nurwari rais wa ndea Kenya Mwai Kibaki atongole bake magia PNU na kile gatongeretwe ukabere ni Mwai Kibaki baki umagiri na kumenile thirikari Rais William Ruto na inya nene. The free primary education policy, as the greatest social equalizer, has managed to pull millions of Kenyans from poverty and empower even more. The current Gen Z movement across the entire country is testament to this. It is thus with deep frustration and concern that the Party of National Unity is today forced to address and condemn Kenya Kwanza administration's calls to scrap and or scale back on free education inherited from successive governments. Even the mere thought of this is quite detestable.
Kulingana na atongoria baba kĩama gĩkĩ ya PNU kiri mwaka ũjwa kĩgĩno wa 2025 na 2026 mũng'ano kĩgĩna kĩrĩa kĩbatĩrĩ kũthigĩ gĩthomo gĩkĩ gĩtĩna marĩ kiri cukuru ya primary nĩ kinyĩte kuma bilioni 9.1 mpaka bilioni 7 mũbango ũtaũjwa cukuru ya secondary ũkinyĩwa mbeca kuma bilioni 61.9 mpaka bilioni 51.9 kagita karabere ithite thirikari ithirĩtwo gĩtũmĩra mbeca bure kwenda kiri mibango etina bata. All while this regime squanders billions on countless other unnecessary expenditure and projects. The effect is that millions of Kenyan children remain trapped in an education system that is underfunded, overburdened, and falling apart at the seams. Nao kagitaka mubungu wa Kiaro Ndindi Nyoro akialiale Kiaro ni amenete thirikari ntubago selo kunenkana na mbesa kiri maskuru. For no avoidance of doubt, we are not going to allow anyone to play around with free basic education. Majority of the schools in Kenya, and I'm saying so because I have interacted with many principals, and especially because of Kiharo Masomo Bora, have many debts owing to unremitted capitation that the government has not sent to the schools for the last several periods. Tunawauliza kwa heshima, shule zimeweka budget yao wakitumia 22,000. Tafadhali, even the arrears that are there, pay the schools so that the schools can pay the suppliers. Principals wetu waacha kujificha wakitoka shule. Ndindi akiulagia thirikari kwebia mbesa kiri mibango etina bata na kuelekiria mbesa ino kiri kithomo. When the budgets are made, Parliament is only a conveyor belt. The buck stops with the executive. Please, reorganize your budget. Remove money from those areas. Many. Remove areas from those many areas, including endless renovations, including confidential funds. Remove the money for political management, like the one we are seeing people spending every weekend. Direct that money to capitation of support of our education. Kuma mji munene wa Nairobi, Mbeta Anthony, Rangi wa Kathenya. Aciari baskuri ya mbirikene bambiriretie kubangania makethibo kenda kulwamira mirandi yetu miskuru neo. Aciari baiba kuromba thirikari na inya endiweya utetheria kiwa kibwa pioro bira bionekete kwithira bikioyura. Utuburainya ni ugwati boneneke ana ibarombete ngavana mutumatwe thingi obatetheria ukinyanilia kilasi kia ECD bakiwe bethirite bakeria ukinyila thirikari iri kulukite bakioe area rio ritachiara matunda. Muthuri Murioki aina kiriro kia Chiariba. Aciari cukuru primary mbirikene mthuri narua batirimene na kiotekingi ni kwariria mantu ja maketha njalaba kuibekite mwari twitite nikenda bomba kutha mbeca na kiotekingi nikenda bomba kwa kabioro bia tona twatwije cukuru iji birana ni biombite kujura na baba bari ogwatine ona kinya kithira ni bonete mwendi wega kubatetheria gironi tububu mucango etwe na ju mwadi jwa na jo tariki 16 jwa ka kirasi jwa iteto tena bio na kioro na reu tukuthithio u ingwetekia muna na raimu bena mbeza cia CDF lakini utebe bo tutethia byo nontu kioro kira ari bakero ingwetekia nejere ko kuona te ari akibakara kunya mbo ici cieku lakini gwakira ari akikuonania bau bange mbuga pete ara bakenda na ndibyo byatumire nikenda bona at least antu gwa kumaga yani tu atwakira just a structure kanini nikenda na betu bona kwa kumaga kwa winkoria MP wetu ukeza kwithira buruburu we na bata na twiza bara twakuringira kura turakwa kura we umare ntuko tukethira twina maketha tariki 16 we jo tu support nikenda na betu bakonaga washroom njega cia gwitaga ndokweja ndene ya skuru eze inderethire boy child atena kinya kioro gya gweta
ariumaga mauma oja ka muthingata ome rira ndonere au ntanta cia methori cia mbitikire muno na ndona biria ndimaga kaba binchitanirie mbakire ana bau bioro untu bajairi brabo na thina gicukuru iji ni ruji rura rwaturirwe miaka 40 na badiuga rutura kuringa siasa bakenda thirikari nandi itonyera nikenda thirikari tigera ruji ruri rukunyua na ruti kuringa siasa area mbirikene kwina ruji rwenji rwaja rwaere ruji rwa kuringa siasa na mwana siasa wonde ore ogitite atia ukwija oeja kauga agekira na ruji ruru karite aigita rinene tutateria kinya muntu uriku kana uriku na iruji rumba kwija rukarima guku muntu ombirikene wonde akamwitonga untu batatu barabo no gwatinya gicukuru iji ikirasi kia nasari kiria babugite nandi ngavana batatu ba Meru barabakorokite aria Peter Munya Kiriti Murungi na Kaira Mwangaza bombe iberukire mambo jike kirasi giki kiria mwankire nandi kikia mabati gituminya kimwe bakwenda kuthia maketha ni kenda giakwa indi nandi bena witikio ngavana Mutuma akaigwa kiriro kiao na kubakira kirathi na kaire ukuwa kwina arambire aja uju tariki 16 imaciari na arambire na gwaka kirasi kuma rira mbirikene ture mbirikene kwari na ngavana mbere tasikana sara tiaka Peter Munya Kiriti Murungi aka King'ang'i ejirau ataka kirasi Kawira Mwangaza ejirau mami wetu ataka kirasi na nandi Mutuma no wiku Mutuma itu kumuromba bena linda kiome ni atongera be matu ni a Kristo tuina baba karinkara sukuru eje mbirikene na aciari tariki 16 onto sapota buthi arambe kabuka thi arambe akundi kanisa eje eje sukuru ethirikari sukuru yetu kethunguthawa irasi bingi bigena yaga itira gwita mbuta kirasi kigeta gakwa nao yetu kathunguthwa twachwa kirasi ke Munya kiarema twachwa kirasi ke Kiriti Murungi ngavana kiarema mama o no ora impicherwa atwayeria bothokuru atwirenya na rokitete mbeca tutikumena ta wakarire kiarema na ndirio ndungi ankiuga no ntu ngavana wetu twethinkia na rabo twethinkia imu Kristo na imuntu kumenyana ata kuthithia kiama kiro oringirwo na gitewo oringirwo kendo tethia Meru ndenda gukuromba kirasi giki uigwa kiao gatwara tu no ntu kiao gakure gikuonekana Kenya na kiao kiu gikuringithia nene bangi bonthe baremi ingwetikia mantu yaku nya Murungu akajaigwa ari guru MCA no ntukuraga gwitaniria na ngavana the current governor Ngugi utekwenda kumwona utekwenda gweta kiwo mwira Ngugi iria cianyaki stite bui agutetheria kaweterete gitarithira ntoithinkia and the deputy governor Linda Kiome nimekualika Nyaki East mkuja tutembea moja kwa moja kaguu tuone ile shinda ambayo iko mashinani muthiene bakirotera thina icio nthe kirimbo mungano thimentire Daud na MC Ontereji no kinya muna atongire bara bakuga ibaberukire na inkuria atongire betu bato twaringire kura aria mo MCA kinyomuna MP ora na beza CDF mheshimiwa Raila Daudi miaka 15 utaona kioroke mbirikene sukuru kiamboisi gitio lakini saindie yetu tukaraje ka tutina antu tutenga wa buru na tugite raundi eji bau beku bakeja kwithwa mantu ja tukuthithia na tutikuona utethio itiri bakona Muthuri Murioki Wero TV Mutirio Kangangi Kongina kuni ati Mos Gitonga Chokera urani ya bidhaa wogima atibitari ya mikindori na kinyithetwe koti arathitangi na maitia ya kuguraria Shadrack Muriera bonene keichunche biawe biochiari no mutia banja itikarori gitika murigitanio aririkana kwithira akimuntanto murumio sindano itikumenyekana imbie kirete untunende buthukitie burutoro bwa Muriera koti okulokera mugambithania mashariani murekeretie na bodi ya chiringi ngirima na yailekana ngiriekana mbecha baribari ya kudumu katika sehemu ambayo inasemekana kwamba inaweza kuingia katika madai ya tarehe 27 mwezi wa Juni 2025 ikiwa ni mwendo wa saa 9
wasaa wa mchana katika kitongoji hiki cha Kilindo kilichoko katika DC Kuu, eneo la Tigania Central, jimbo hili la Meru, kwa kushirikiana na mwingine ambaye alimo katika mahakama hii na vile ambavyo ni kinyume cha sheria, inadaiwa kwamba uliweza kumpiga na ukamsababishia majeraha ambayo ni makunduni katika sehemu ambayo inadaiwa kwamba ulimpiga. Na huyu mtu anaitwa Chandra Mudia. Hilo shaka ni kweli ama si kweli? Si kweli. So plea of not guilty entered. So accused may be released on a bond of 200,000 or a cash bail of 100,000. Mentioned 14th of August, court number 3, forward directions, return directions. Ntomeri ya mirako na thoko nthĩũrũne ya Djibouti nĩ ambĩrĩrĩtie kũreta thĩna abiashara bakĩonekana ũkĩambĩũria bipinge bitina machokio. Akĩaria na Wero TV na njĩra ya mwanya, Mĩrĩti Ngozi norĩtie thirikari kũreka ũchethera arĩmi nontu mwanka nĩndĩ ũtĩ barua baithirĩte bakĩamũkĩra cia biashara. Norĩtie thirikari ũkũlũkĩra rwangi rwa afa kwĩthira bakĩana mwerekera ya bura mwandiki wetu wa Ndeto Dennis Mogende au tutariria. Bantu maruirwini ja kuonekana na mundu kujirwa ni arimi na biashara bamira kwegie thoko ya nthiguru ya Djibouti. Ni nyuma ya thirikari gutumiria kurukuka kwayo na nibiure bibingi bakuria ruriro rwaritwaniritie na Mĩrĩti Ngozi murungamiri kiama Kenya Mita. Thirikari ya Djibouti nitikiritie mira lakini etira biashara bo license kwetikiria kinya mbere tika kwende mira ara ndene Djibouti, lakini kama takilia batikiliete ya biashara yonduru mireo ekoywa egerwa mira ya muntu fulani kuma athiro eke amawa ya kinya Nairobi atomwako ndena Somalia kwa hiyo kwenda bature thoko ekuthiria ngwe biashara ibo babo gutakurutana ho biashara tugekwa kiundu ne twerwa iturenjeste mira iturenjeste thoko na tuteko mina tukurenjeste mira tweta mira etegerwa ndege ne mwana mwendi yeta Somali yeta siendie choka kakwe muntu wethaira ari ora weterete au kabere Ngozi ari athira kinyamira iria yatumi Djibouti ni aregirwe mbere ya yuma kinya kinene kia ndege ya Kenya na ndi barenda umabungwa tontu kinya baruga ira bakura bojuririe mutandao ni siandiki na rũthiomi rwa Gĩfaransa bate gukaba nombi kune ndi thai itukiliero ni antu baba utwira manto tumira itwewe highlight twero mira ya tu antuko fulani na mubiachara ngania ndene Djibouti kampuni nya isi wetia mira ende tukaria tukira wananga twandike contract uteta contract twandika ndete achumari metheka baro ira kwa cia ndene cia mira niriti anto baujo lelie baro cia ndike ya Kifaransa kukinyongero tabusiri Kifaransa kiu uene ata ekua kanda uyo lia baro utethia dia utumba kumenya kune ndi batumire Kenya tika yingi ndene Djibouti ni thirikari Djibouti etira biashara bo itabanengerambi itabanengera license banjije kuramira ndene Kenya. Joseph Mutharimi nawe ni umwe kiri atuma bare batumitwe nthiguru neu ona thoko ri karakari. I am not a naysayer, lakini the reality is Djibouti market ikathoko kanini muno uconsider population, I mean volume emirera to produce akwetu nonto ugiotara na tan pick up emone kama tani yana tani oire. We are talking about together to allocate, for example, 10 tons, we are talking about the pick up ithano. Na hiyo ni kidogo sana na challenge yengera twenio ni type emirera andu banjibuti benda kuria uranda bwira no ngogethira tweta mira ene tu twakethantane antu amikangeta twatuma kwa undi muntu uriku wembe okethira ari tayari kuinga mirewe mieri 6 mbere yatua. Ethiopia nio competitor munene kabisa kemire Kenya itumi nimbi ugiakuyukia kibunda kia miraki kiuma Ethiopia kieta Djibouti ya mathayana wachoka ukayukia kibunda kia Kenya kikiuma akwetu embe kieta Nairobi kiachoka kikayugua ndege kia Djibouti automatically ara kibunda kia Ethiopia kioginya shiringi yana na araura kietugiomba kwithira kiginya mana yana kana ya tano kwa when it comes to the end user akethira akiendeka no tumira mbecha nyingi zaidi yora utumira akiria mire Kenya akendeka na ari mbecha nyingi zaidi yora kuria ya Ethiopia kwa wende union bibio mbo tutethia no ngathirikari ikomba ku negotiate kwa twiga ngarame wiki nao
kinya thirikari no ithewanirie manto a subsidy kenda murimi omba otethũka na acoka kuno otethia economy ya Kenya. Dennis Mugendi, Weru TV, Igembe, County ya Meru. Ibwe Dennis Mugendi nonto bwa riboti yu kumane na ntumirira tomba kwithia tukiamukira methene tu ya ndeto kumane na kiuria kira twithirite twikuria tukwerwari kwa hii government iko na kasoro kila pahali, pesa ya masomo hakuna, but tunasikia eti wanajenga kanisa ya 1 billion. Mimi naona hii serikali haiwezi saidia. Waritwake ni mwenyekiti kwa Weru TV vipi, serikali ya Kenya inaonekana ni kama wameshindwa kusimamia elimu kwa sababu kazi yao ni kuchelewesha pesa. Waritwa Kiremi kwa thirikari bati. Kwa Weru TV vipi, serikali ya Kenya inaonekana ni kama wameshindwa kusimamia elimu. Arimbe Cheche Kithomo barenda kuitha cha kampeni ya 2027 uharitwa mwenda ikiareta mbere na kwithirwo kiaraniria batwe na twatiri tukwitha tukithoma imwe cia ntomeri cia ku arimi ba mayani bakumantere cia michimikuru ibethirite nende bakiruta mukana kierekere batanthatu baraba kuwa ibetete mbere na kurio bisine oninyanyuma yo kwithira bakiebeloni akari na nya koti kuluki bethirite bakiathira tibo batete kiria ringi kwithira bakiamukira bonus yande riboti nyuma ya kaitate kuraya kugeta kuraya. Dial *811*461# to get Matthew 17 verse 20 as your skiza tune. Matthew chapter 17 verse 20. For I assure you, if you have faith the size of a mustard seed, you will tell this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. Amen. Dial *811*461# to get Matthew 17 verse 20 as your skiza tune. Moxie Aluminium nio nduka enjero buria hadu ya Meru iria gukwa into bionthe byo kuthongomia nje kuna kinya obisi yakuna maguri ja mega. Turi na into mwanya bithongi ja aluko board sheets, polycarbonate sheets, car sheet net, stainless steel wax, perspex glass, aluminium wax, bathroom cubicle, frameless glass door, glass balconies, glass wax, insulation sheets, locks union kanayil, acoustic ceiling na skylight kana pagola. Turi mita inka ya kiruterero muthomurango nejo gutonyera Greenwood City Mall Meru. Iturugura ntuko chionde kuma njuma toto mwanka njuma kwambira thejiri charukire mwanka thaa 11 ciogoro yontu bwante tonkuruki yongira nduka yetu kana turingire thimu kurukira 0706446198 bwinthe ipo kwa tiogeni. One day you will eat, walk and talk like royalty. I need you to wake up. Uko aware this is not a game? Make it happen. We need to shut this business down. Hii biashara ndo kila kitu kwenye hii familia. Nikufe ama nisikufe. Kama mbaya. An eye for an eye. What is your family involved in? Go close to take control over the hearts of empire. We ni mnoma sana. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi yenye na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers mwea. Moguri wa kinyandu kene eti ya motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamojo mudhongi na nikweta ugwe na nje ku nutrients na shio chabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom,
Hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watuika wina kiuria yendekithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ti nice na Nice Extra Premium. The stage is hotter. The pressure unmatched on Next Superstar. The top 10 contestants are giving it everything they've got. Renew your subscription for 2 months on your current bouquet and get upgraded to the next bouquet for 60 days. The battle is on for the crown of Africa's next hit maker. Every performance could be their big break or their final bow. Who will rise? Who will fall? Who will win it all? Renew your subscription for 2 months on your current bouquet and get upgraded to the next bouquet for 60 days. On the move, stream every performance live on Star Times on. Star Times. Enjoy digital life. Kathusha mwanya muno no ntuba kwithira witite ambere na kurumira nthito cietu ngakwa togeni orenge tugita mbere ni ati bamwe barimi bamayani kuma michi mikuru ibethirite bakirita mukana kierekeria batandatu barabetite ambere na kurio bisini nyanyuma yo kwithira bakirewa ni arimi na nyakwebelwe koti bawite erekeria baba kona nkanga mbute bakeya kuriwa bonus na mauri yanthi bawite beyete kwata ati kwina kambuni ya muntu kiombe ibauraira mayani jana mbeche chianthi riu yoegeta kwithire kigunika na baitera nene John Thiga nandikithitie matheta ya arimi ba amwe barimi bakimera ke majani kuma ntere cha muchi mikuru tiganeis ibaibumirite na kunenkanira mukana umukire director bathanthatu baraba engatiro obicini na arimi wa baba indi baremera obicini na bakubera kabathi na mbere tuno karobicini indi arimi bagauka mazitare thuka gitani gatabura baronete mwanka muthiru director baba bakamenya kira kiuraga na ntogo utugu batuka twasture win directors bara baremere itine batu itokodikana mbona cia mwaka muthiru bature betite kuya mbum baya bature chiringi 35 kwa hiyo batu mwaka yuto ina thinembe kuthomethiana tutona bia kuthomethiana mwaka yu na kinyambo na asietite kuija ibatwirire utibio tweterete tukethete kilo nyingi sana lakini mbio techo ende goreke nkori atire ne tende director ho ato ende to thira mamo chimukuru lakini aretakira ayetura atire kinyabo kethatia kinyabo andamana atia butembo na jiboko werwa mbesa ikia ya C52 ndara iru 35 ndaiberwe ndeno roro sana no ntoirandurira ndarumite tegomba inyorere antisene tankethia ndere kundera thirikari yetu nete ina mbere no tuciumiria kenda tomba gwita na mbere kuria inya marando yatu inayo ikagitani wakararemi wa baba kuwa ibajite kumenya kuri na kambuni imwe kuringithanwa na musiasa umwe kuma ntere wino chatigeneis na niyo yendagia majani mamuchi mikuru araba kuwa ikyo gitumi bajite kumenya ibare ya mbona cienka ikiringithanwa na baraba ange mbona citatethia murimi tabura wakari mwanka muthiru bena mbroka kana company yuto Mbesti ira yuendagia mayani ya michi mikuru na ra Mombasa na noyo yendetie kinya mayani ya michi mikuru mwaka muthiru batura chiringi 35 barabangi bakira wa 60 na especially kwa ile factory ira njirani yetu Kegoi yari na chiringi 51 twarwa chiringi 35 difference ya chiringi 20 mbecha kwa hivyo kwa ile director bau bekimo na mwena company ira iwitwa Mbesti kenda batuia mwaka yu na yuo kuga kwithirwa mbecha cietu ikenama iniere company ingi director batu ketha tuna bonjarene na tibio tukenda kwirwa nontu ibaungene na mburukere kura mayani yetu yayo na company yo yitwa Mbesti tuna kithikero sana nontu director betu bato engire nontu bayo kutuyambia cietu bayo takutachongo cio bato chuna mbia cietu anje tagirite turandamana turathikero thirikari twasaina twabitha mantu yonthe twabenga bara meritene inde mwanka thai baibangite na mbroka fulani watianisti aina company yayo etwa Mbesti niye kwende mali nara mwambacha bautorera thikari atiri company mto mbroka
ate kwenda murimi atethuka atona murimi ogokira itu thirikari yetu no tuteba tu tamu itu loi twelenga thirikari tuthikire itwingire kambuni kenda batu tumurimo uchimukuru tumba kuria bwega hate kampani ile kwendia mayani Mombasa eto mbesti nya munene muno watigania inarende arimi abo bajietitie na kunywira kamwana na kuwa mantu makathi na mbere na kuthukira murimi tabura bathukiri tukagitania kamono mantu ma bonus bagomba kwigua bakiweta muciaca uyu na aremera kuthi na mbere na kubarira mubukoni ta njugu karanga bakaumba kumukuruthura wara akegua ri no ntubatietigiria kuona bakinyirika utuo na muthenya bakiri tu ogu na muntu itu mumenya lakini tutimweta thai imuciaca especially Omeru Tigania East au ana thano kitha kaukira twamuthana kirumi company uto besti ito menya na ntuko iya nona twamiua toto kwanda muntu u muoneyo lakini mbeje zetu kya kulikena ma twamiua tuko inkai muno mechimekoro toka kwaga mbecha mwaka yo ikyakwena makoro kia factory ingi batu akoro batiania tokaromeria mwana kampani eu amana director bau no tutetegeria muramirenge hara thina na tukora thina tukutherenda turenda kwa kampani ya lwe thirikari kiripotera ndo cia weru kuma ntere cha muchimiko tigane East mbeta wa John Mviga togeta mbere ni ati siasa ti onto bwa mainya kekero nororo mwanya kuriba tharite ge siasa kuriba mbiriritie wichi ya kirari etwario ibaunite nkindwa cia marumi kurwana abonenya kwithira bakio kirwa ya kabati umbanage siasa watho bakwanania mumbire ibutetheretie otire kuriba kwithira bakionete bege siasa itumibio ukuma siasa ni mbibe pyongwa ontwere ibwa murekete kuongeleka kwa ekuru Morin Kinyai na gechunje kia bidhato kia ronororo mwanya kadha chia utongeria. Rugendo rwa ekuru siasa nene rwithairwa na maitiana mena maja maingi wega mathina ja izatumite bagia na umeria kinyankuruki challenge mbere buru Morin irambonete ki utongeria ikintu kitwa culture emero kumochi tutekanerie ipatriarchal structure utongeria onekana imtomrume yake obati na ibo ntoko na ikotora njuri ncheke lakini ntaibo njuri ekuru. You know, that is a perception. Na uniranda arombere kura kangeta, the first challenge nda face muntu atenda kumenya kithomo yako, atenda kumenya ability yako, as far as I'm malindri, muntu wante avimuka. Politics is expensive. It's an expensive game, especially kiri woman reposition kana governor kana senator non to reach in 45 wards. Kwa whether it is vehicles, cost of fuel, whether you could posters, kana campaign materials, all those things are very, very expensive. Ne manto jo tukia. Weno mwekoro, otomba kukara out late. So in terms of period ya kweko nyomwera ne kuinye rwa campaign. O gorigare mwekoro eta koringa campaign tuge mukawe ne somewhere. Ogeto marieto okale bold ono gwetania even when you're not doing those things. Lakini ntomurume we etambaene na kanyonchobi na kadithiate ati ona muntu okomwe kambi okomwa kegi mukakeja kwithira akurukirite nyambaene on na tinya gwitite membi gwo shirumu ere akwe ewe it dance your image imonyu yonchobi imodithiambi kurumwa itherwa like na kinya mthoro kuruma teka ena gintu gya gukurumira ni tu kukuthura nateka kwena gintu muthithiretie na thaibo inya campaigns ichiethara chi violent uketha bukumatukua abokomatuka bugweta nto amo bagero maiga na ndendene kirinda Morin atu twamenyere lazima wekire kamuguto ndene ikenda kwambiri kwingiritwa ugaitithia kirinda yoro ukamatoka kairinya kwina ruo gwikirarine uri areguru gwikirorine anto bende guru so lazima wekirete nguo nyere kirinda kya gero irugo
ukombe kwithira wi sawa mbithirwe nkiendaga kwa mutongeria na mukuru akarega na ndio kaigwa antu anje kuyaragana ni untu bojo kabotigane na ndio kona na ndio utikumba kuthithia independent thinking ni mataro jari kubari na jokire ayuthi bare bakwenda gutonya siasene tware tukwenda utongeria no monka twethe twina vision na twethe twimenya imbi tukwenda kugita atia kuthithia no ntukupambana na men ti untu raisi kupambana na men ti untu raisi tware ituthongi na omere mwe bakarau bakagombetera kale so kakarega kwetha kiafu na kemenya imbi gakuthithia gakandi discourage manto mainge na gachione gaitera ngugi nyingi inthoku itemba kugeta atia itemba kugatethia ukarumwa ukarumanirwa family utibu utirwa ukarea kumia ngozi ira kawita within and wa surrender focus yekwira we nio niriku na vision yu we nio ukenda kana kiroto kigakua punka kenge kwira challenges athe ogachemania cio. Don't give up, just keep pressing and talk to the right people kenda umba ukinyira kiroto gyaku sooner than later. Kekura ira chiario last time kwina youth baba ingi paumirite including engineer Edith Mwirigi, very young people na kwina bangi baba ingi muno paumirite bari very young and they are women. So ndengiromba nyeketha tutonere itibira twenda igitarira nonto inyani that time tonere ne inyani ndari rwironeru ndengiromba bendere na nkoro yu kinya elections ingi keja ibagerie barombe gite na tuchumarie mwakuru etherwa wholesome vitamin ire obweri komunta kena nyambi ndeguru ikura lakini orega komunta development nchindano and development yeto mwekuru you will never succeed. Ro ni rugono rwa mwanya ruria ruonanitie ekuru no batonye siasene na bakombana na nkuruki bagatwika nkatha cia utongeria. Maureen Kinya, Wero TV. Kwangina kuni ati arimi banari batariritie kuria kwaniro kwa iwachi otungata kuma kithirikari muno kimantu yegionyage ba fertilizer bari wabaitange doinda ya kuira fertilizer mwanka mutindo na kwina nchuku ya nsipimbi ntere chia kirwa nendiba kuromba untubo gwira bokimure kwa nodeni bokenda obanieri yankarama akimuteginwe wina riboti na njira ikinyanirite. Arimi kuma nari gicigo mbunge kia Buri bataririte thinira bagukurukira bari tarimi irio bei ya ndawa kugia goro na nkuruki kuringa rugendo mwanka town kugira fertilizer mwana kwithirwa bena Cereal Bond kirwa mbegu chia mpembe chia ming'ao chia mbegu ciothe ciena goro na watega cost of production ni kutheri goro muno ki murimi ucoke na ikethwa for example mpembe na mpembe turendia tuge 40 shillings pa kilo na waringa machabo jau tuge gike mokethe nyankunia 30 cia mpembe waitania ona gaitwa kantu gakai ngwitikiria thirikari yetu ne thithirie bwega ya thithia yareta fertilizer subsidy and still tutikinyairwa fertilizer ura kwagirite nuntu kinyarira yejirera kinyara kirua yejire just one season na kuma witomba kuija kairi kuitu kuromba thirikari kombo turetera fertilizer akua kwendeje kenda tomba kusavu kibiricia bangi tusavu kinya kuma boisiuru na botimao ine ra tukuona turi arimi ndene ya nari kirua wondi batu twagite njira cia kumari into bietu kinya into bietu bimwe bikorera guku twagite njira no nto njira ire guku tutikuthitherua no rimi bwetu into bitetie sana kinya ng'ombe itu kama twererwo president twerwa metueke ekenama na siemeni tukagita bura tukagitirwa mwanka nande tutikuona uria kurigwa ngiri na magana jana jaria raisi ugire tuongerete buru itukwenda twethe twina muntu uria tukuria ndene county no ntwa corroborate na county tukora ya muntu siemeni eje twirigwe na njire kari nikenda tukamenya akinari eri
nonto nya to chwa bi moto ka biaga iromba rendikire thirikari raithiria mantu mama kaingo remibukira so kan kuromba imanto ja ndawa na ene ndawa no monga thirikari jukia tua kunyinya kethora ikodi ba ko kon kenda sino antu abanda benika kenda manichi oneka na ingwetikia ethero ere untu ba mono ndaba kenika cost no tuma production ya kaitie kuru na production ere uma ketho imetu kana impempe thirikari kona kondi ondene batu na ndeto ina thina nyingi guku kinya daktari baria bakwiro munta ng'ombe chinda no ntu ba mirimo ere eriku batu tutena utwa tukumenya na njira ira tumba kumuona itukwenda twewerune na thirikari netige kwa yorongo county ne national thirikari u nethire ina njira yagirite kuma gicigo mbunge kia Mburi ngiripotera ndeto cia weru ni ukambitaga ki Mutegi etithia babikibiki nteretie lari boketie mathetayo egururi giere ndekithiari a seneta wa kaunti ya Kakamega Boni Alole ariraba kwathira rikaringithia bonene murutire yo wa ngui nkuluki baithirite bakiuria bunge kwithira bakithwania yura yomba kwithia yukinamia mauri ya mauta ya buratu tariro mwandiki wetu wa ndeto Nicholas Chabari. Tayari seneta wa Kakamega atwe Boni Alole arikitie na kuthuranira arwaria na ukinyithia abunge ya seneti ruraro kuonaniria mantu mwanya makuriganiria mandereba ababonda bonda batikaruthage bari okinya kwiragwo batigakamate murigo nkuruki ya kilo 50 ende mandereba kuma ataoni arare ibameneretio ntububu bakiuga thirikari itaka kwenda kubathiria buru. Boni Alole seria cio cia kuthurania usuru Kenya te seria bonda agiumba kuthurania usuru Kenya na tia gorome agwa ndo bigibigi batere osuru mauta twenyo lita emwe tu ande wenya lita idhano ntuko ewingiri thirikari ko ya mana tano kaomba kwante gore osuru mimi nalipa usuru nalipa driving license nalipa insurance hiyo pesa yote inaenda kwa serikali kalwala bata kuendesha ile nya kwa mauta yeye na maori anto bonda bagoinye daili teginya maneli abiria wa murisha manelo tamawa atenda korea ni abiria to kutuende namo na abiria to kuyania ira bigibiki egethero ayikamata kilo bebute arankethero angieta loss nonto uninkethero andrete mauta lita yongwa neiterie mauta bandu lita ya mauta yongwa neiterie thairi lita mo imaneri enga kamata kilo bebte kilo bebte iranto bebte rombe pikakethero andre imbesa sio kinyenya cia kuria litera sekte to bonda ni andigite antu karibu milioni 10 gwita mbere na antu milioni 10 ba Kenya turiro ge thirikari utengwe uri aria ugiura si ngwe ke ba nya batena ngwe gero utengwe Kenya batu twiromba u ngwirere yo twaromba uru thirikari gaingilia nonto antu bonda antu seriu kya gollo sia geluka batwe antu bare amba Kenya neterieka muntu etukoro manya gento njirene akuthulwa muntu arura ndugege oro to yauna icio tugoya into no ntombi ugethwa ngwira turase mwato ntuko yoyo ti na itoro tayari bibiti tolia nkimage bila biti ende nkimaiboya inato dai kungera antu kirende bakuromba ni abunge ebao rwakinyithwa mbungeni ya mbunge nene ruregano na ruburu jumbe bako ke mheshimiwa kwa Julius Taitumu ango murombe to mutare na nkoro ya mubuna to mwendete na tutethere buna to athwa na nkomori ndi nyao na tutethe kabisa aito kiluge manto yau batwe tweto mananto mwage ayumbe betu ba meru ayumbe kenda na kaile miareo mama toro twendete na inya sana toruwao babu bakinya parliament kenda to no ibo goleli masilai ya mumeru na muntu bonda oro bwekire ge thirikari turenda muswandra yo kinya gwenthe bureane na yo Kumalarege North Petan Class Chabare Kiki Bensunda uri musiasa na mubiashara kumantere tiatiania West no ketie biorio ukonia barabara ya kuma Kirendene weta miathene akiwa ikwari na wirane bwayo kwagirithwa nyuma ya mubunge ndagitari Mutunga wika mushemene na rwangi rwa kura enduti machiara yonekete kwithira yakionekana John Thigaga tumenyithia shona nzira ikinyanirite
Kiki Bensunda uri musiasa na biashara kuma ntere cha Tigane West na ukite biore bikonenia na barabara ya kuma Kirendene kuthima meathene ira kuga mubunge wa Nterero no Daktari John Mutunga na aruthite mucemanio na maafisa makuthondeka barabara cia matauni ni okura ura baruthite mweri wa 3 mwanka goyu na bauga barabara ino kambire kuthondekwa na mpwi indi mwankira gutibu jiru kana butune bukoneka bukiruthika barabarani ino tariki 18 mweri wa 3 irio kwejire barabwithia public participation kwatuika barabara ikambiriria immediately kana oreo wikirwa lami kilomita ucia mbere yile mwanka thayu ti untu bukarikite antu ibakuriara ne atagwa karikire no ntu bara babati kurima miundene iba abandonire kana ibatire miunde we ere barabarene kwe bange kwirwa iba momorere ngeti cio in preparation kana bakithura na irakenda barabara ya wikirwa lami barabara otibo ya kara mwanka thai na mburere akwekuya na inkomenya kwaura barabara ekethira ina thina muno antu betu babai rutere rurwa kuitia miathene na akwina cibitari na institutions inge bakethira baina thina muno kinyanara babai rutere bati kinyanara barabai nara bateira services ja courts cietu kana beta kinya eruriria kianjae kana kinya batura stage wetera ngari cia weta mutindwa twina mutongeria ainothao atikomba kurita ngwe na no ntuboriti ngwe bwawe buthuku agasingizia atongeria bangi kipindi kira kiawe kia mbere atwirire nontu kwagire na under development kana gutimirandi aretere ibo batawatanaira na the former president ura wario Uhuru Kenyatta. President Uhuru Kenyatta are ya kipindi kiu kingi kuromba kura yire araua nkaria kamoja ke ya kwithirete na lami nkawa kura ende ikyo kipindi kigi twina kyo na kamoja ire tirona mbi itirona lami ya twira Gachagua no aratuma development iri akuya ku Gachagua na aitire no te ura loku turona ende ntiko meimbi bingi ake yo twira inara Nkuruki Bensunda kuromba mubunge woyo kwigua akigananagia antu batigane West bonthe kiri murutere wake wangu na kinya wejani batwanya twangugi kenda watuika otire bo bakona takaba gutiwa nyuma kana batakomba kwigua bakigananwa na antu barabangi Tigane West uri arambe mheshimiwa kuyania na antu akibwithairia tunisa totale ake akabwithiria arambe kanisa ara amia kana atirwo milioni 5 mwanja kana kinya 8 ankwenda kwira mheshimiwa tunisa tutu wina tutiania West tunisa tutu inge muno na tunisa tutu onde itumwenda auriria kanisa fulani ageni beshima bako yakwa ya nambecha na empower tunisa tuonde tiania no ntutongeria burambitikitie ni utongeria bwa kwanania antu bonthe tiko bwithiria bamwe wetia bangi nyuma ko arambeira ni kureta monki muno no ntugure antu bakuria ainge ketu ikanisa ko aninge ketu ikiumia kyo antu bonthe murungu bakoromba ko ibananwe mheshimiwa arairi kanisa emwe milioni 10 na rairi chionthe milioni 10 arairi kanisa emwe maana ya 5 na retere kanisa chionthe across board maana ya 5 no ntukinya uni oi bonko bwithia kengo ira nkwaya na hatika kwende kurete nende ndeyo kia twana wandi chionthe na nkibana na kia na kwina fairness no te wa awetua mbecha jariana barenda ngoitia kazi mtaania katuonere kwina outcry ana bakirira kurira no ntu bakwithira kutari na fairness ana batai kairwa kiwango ne kimwe ituonere oni nkomenya Tigane West constituency yenda kuyukirwa kazi mtaani ya qualify kuyukirwa na maana yana bai wetara kienine ni ana igana na 75 ibo bayukirwa manya tutongere ukauya inatweta kiripotera ndo cia weru kuma ntere cha Tigania mbita wa John Thiga Kuirwo kwingi kuonekete gikieni kia ndege kia Jomo Kenyatta nyuma ya mukenya umwe urotwire atheki nthuroni ya Saudi Arabia kwa miaka 10 na ina kwithira gichokera njarene ciari na endwa kungi na kuminista wa barabara Meru David Bario na kinyete ntere cia Mulathankare igishikone kia North Imenti na raruretie obwethwa bwa barabara Kathumba kungi naku anto ibarombi wichiandikithia ne kundi bo kenda bakethia bakigunika na mbeche cia thirikari yayo ndiki mutukanio ya ndeto yurani nkuthuranirite
Kikiatho gya kururia kundi gite gya kithirikari kuma Ntobeto ya Kiongo atongeria bobi cia mubungi wa Mwekuru kaunti ya Meru Ibakromba Karibanto Nyeri kubwithi kundi kenda bakomba kugunikana kigina gya kuma kithirikari nene abertite ni kenda bombo to watie kulonsi simbio yeto nonto nenjeru igitare abatu turasema na sikundi mwanya kwene kundi kena anto yana kwene kundi kena anto 50 kwene kundi kena anto 80 so tuona batu tukairinganira amwe tomba kwempa wa ithirikare na tugeta twikinyanto anene ta Mwekuru o mibango ira tukua anto baibange nontuba maendeleo kana nontuba itina mbere atu baibangite bari kundi ino njire moya kumba kubekira ekuru hinya nontuitu kumekuru betu ba watainya mongo yetu muka watainya. Minister wa barabara David Bario na kinyete Nyaki East North Imenti na raruoretio boithe ba barabara Kathomba tukuye na arua katore ntore kabisa twekagua mirandi yetu ire kuritwa ni mheshimiwa wetu Mubichi na governor wetu governor Isaac Mutuma ya barabara. Akiaria Bario ariwa bobombekanete na kigina kia budget ya supplementary na wona bathiria kubwethe budget ira yeyete bakarita ngwingi nyingi. Batwe otire kinya budget yetu twina yo mwanka thai. Ngweto kurita nira twaita na kantu karageta wa supplementary budget. Supplementary budget kantu kidogo sana. Kwa hiyo ndikitha ngwe yonde neditikite. Barabara ichonda tururite Meru mzima. Atukiwata budget yetu ira tugetha twine kuma mweri wa 8 mweri wa 9. Hiyo ni kuonyesha tutafanya kazi. Bario akirekeria na rombete akari kuwata mbaru thirikari ya Mutuma 2027. Anto abeto ba Nyaki East. Nyaki West. Bawate governor wetu mbaru. Kenda ingi omboto mlitirangwe enene zaidi. Na bawate mheshimiwa wetu mbaru. Konge na kuwa Mukenya omwe na rietwa Stephen Munyako ura wa bungi miaka 14 kumane na maiti ya uragani Saudi Arabia na tetheretwo kinya Kenya na Rastivina mukiri PS wa manto ya Chairman Dr. Korir Sing'oei njewe amwe na thirikari. And so on behalf of the Cabinet Secretary, who is also the Prime Cabinet Secretary of the Republic of Kenya, Dr. Musalia Mudavadi, it is really my joy and pleasure to receive Steve Munyako home. A year ago, precisely on the 14th of May 2024, in the company of my friend Henry Minor, Mama Dorothy came to my office to plead with government to do what it could to bring Steve back home. Stephen ario wa kwethira kinyete Kenya ni okoye bonene. I'm glad to be back home in Kenya. My presence here today is nothing short of a miracle. And I want to begin by thanking Allah subhanahu wa ta'ala for the gift of life. I want also to thank everyone who prayed for me, encouraged me, and contributed towards my freedom. Achiari ba Stephen ibaremi kuonania kuirwa ko baichokeria nkatho thirikari wa amwe na Kenya. Thank you, Jesus. Thank you, Allah. I'd like to say my greatest gratitude, first of all, to our government. Thank you very much. Katho cia mwanya muno kiwe mutegeri na kibonthe barabomba kwithira bekinyanilia ndeto cietu cia weru ntuku ya rwaringa kwendera kaitakia no tukobupweya oni betawini wa Kenya rumona letwa mathithio tukobwerwa rio Kari Morin akiremi.